Республикан пірлехи экзамене тохырыше пірлештереген вещи пайрандырать. Піремеш пайра итление текстачивых изложений ширмалла. Вещемеш пайра сынне вещи демаран пірне суйлаза илзе, ослав сочинение хайламалла. Экзаменнің никкемеш пайы кіскен хуравламаллы шиче шрендырать. Халей бір тез идівізіне хуравлама верене бір. Кіскен хуравламаллы ешсем шутне сымақ, сем, тада цифры, цифрызем шырза хуравламаллызем кіріші. Тесті идівізем сымақ, предложение, текст тишкері себе жығынна. Иккемеш пайын үжізіне через тузан шкуладжи кашни үшшін перер бал илет. Урап через пулмазан, евыл пачақ пулмазан 0 баллардашы. Иккемеш пайын үжізіне через тузан пөдімбе шиче бал пухмамай бур. Кашни ыйдухышын пилікшер вариант хуравбаны. Візенчен тересі пірре етемеше болма бұлдарад. Икке терес саққырмыш үйдузен хура візене текстра ядарласа палырса хварны вырына жырмалла. Кайран хуравзен піреміш блангешіне күшермалла. Малалла кашны едава уйрымын пықса дұқы бір. Икке мөшіш предложенезен тепчленезене грамматика негесіне дубас себе жығынны. Экзамен тыдаганын пиллік предложениерен тыраган текста вуласа тухмалада, хуравра предложениесен тепчленезене грамматика дегесіне через палартны вариантсене кыдартмала. Предложениесене тишкерне чухне шакна асырадытмала. Предложениен тепчленезене грамматика негесіне палартма. Сказуем ран пучламала. Сказуме вара ытларах чухне предложение вешенче дырать. Сказуме ытларах чухне глаголдан, ябала ядинчен, палла ядинчен булать. Асрадыдыр. Глаголом сыбатлы формизем предложениере яланах сказуемый булашы. Подлежащий вара хой пілдерішлі пур-пупле байынченде булма булдарать. Чеп падеша тыман сымақсем подлежащий пулаймаща. Чеп падешри піремешпе иккемеш сыбат местоименезем предложениере яланах подлежащий сказуемый пулаща. Чемалданах текст папала жатпар, кашни предложенен чеп членезене тубатпар. Піремеш предложение. Пужу игінсе кайықсыне ойрымах евір. Предложение вешінче тынаран, тада мін левел идыва хуравланыран, евір сымах сказуемый булать. Подлежащее тубас десе сказуемый ран иду баратпар. Мен евір идыва хуравлаган сымах предложение щук. Аплабузанку предложение подлежащий зір. Хуравра балартны кайықсене сымах подлежащий пулма булдараймасть. Мүшіндезен вол чөп падешратымасть. Шапла бара, кухурав, юнош. Иккемеш предложение. Візем тахшанах евыш выррезене, пилеш ширлезене шизеяна. Шизеяна сказуемый булать. Үйді барат бар. Камзем, мінзем шизеяна. Візем шизеяна. Хураврада шак сымақсынех грамматика негізі десе палартна. Апла болзан кухурав чөріс. Вишемеш предложение. Кайықсем пүртшүрт шивығынче абат шырашы. Предложение вешінче тыныран, тада сыбатлы формыры глаголдан болныран, шырашы сымаға перекеленмезірек сказуемый десе палардат бар. Подлежащее үйду барза білет бар. Камзем, мінзем шырашы, кайықсем. Хуравра вара подлежащий десе абат сымаға палартны. Абат сымақ үш тываганне палартмасть. Абла болзан кухурав юнош тваттымыш предложение. Візем шинсенчен пулужу кидеші. Предложение вешенчен тыныран, тада сыбатлы формыры глаголдан болныран, күдеші зымақ сказуемый булать. Күдеші камзем, мінзем, візем. Хуравра вара, візем зымаға мар, пулужу зымаға подлежащий десе палартна. Апла болзан
Кухурав, юнош, пиллигімш предложение. И бір візене мінбе положатпыр. Положатпыр замах. Сказуемый булать. Межін дезем ол предложение вежінже дырайд. Тада субатлы формары глаголдан булна. Она валле. Подлежащий жратпыр. Камзем положатпыр. И бір положатпыр. И бір замах. Перемыш субат местоимения. Перемыш субат местоимения зем. Яланах. Подлежащие сказуемый полныне дасрадыдатпыр. Хураврада. И бір положатпыр сымақсене. Грамматика негізі десі балыртына. Апла болзан, пиллігіміш хурав, чөріс шапла вара. Пиллік хуравран, икке тада пиллігіміш хуравзем кына чөріс булашы. Хурав деленже, икке тада пиллік цифрзем ширатпыр. Вишемешіш пунктуации тишкереве бешіхынны. Куешре, предложениере хошпырсымақсем хыщын, цифры земларса духны. Ачасен, Чернобалылартмалы вырынсене кыдардаган цифрызене суйласа илзе, хуравра жирмалла. Предложение владпыр. Алмазов, шене шуртсем шине де пашыр хибек келенсе бахмары. Шинзен сонезем де она пашыр хибек хаваслы курынмарыш. Візем хушинже был паллагансене де жырамары. Паллагансем бедетел булашын булмары. Чималданах, ку шигуну балызыр. Союзыр хутлы предложение пулныне палардатпыр. Вол вище хутсыр предложение рендарад. Перемыш хутсыр предложение. Алмазов шене шурцем шине де пашыр хибек келенсе бахмары. Подлежащий Алмазов сказуме бахмары. Иккимыш хутсыр предложение. Шинзен сонезем де она пашыр хибек хаваслы курынмарыш. Подлежащий сонезем сказуме курынмарыш. Вищемыш хутсыр предложение. Візем хушинче был паллагансене де жырамары. Паллагансем бедетел булашын булмары. Подлежащее вол сказуемезем шырамары, пулмары. Кашни хутсыр предложение бір-бірінчен чаруну балыбе уйырмалыне азайлет бірде, хуравра, икке, тада тватты цифрызене жиратпыр. Ондан ку предложениере шырамары, пулмары піреше сказуемезем пуррине, візем бір-бірінбе союз сыржығыныне азырғатпыр. Пір еші члензем союз сыржығынзан візене чаруну балыбе уйырмалыне азайлет бірде, хуравра, ултты цифры жиратпыр. Хуравра пірре, вище, пиллік цифрызене жирмаспыр. Меншіндезен, візем тұраган бұрынзенче чаруну балылартма сылдав шук. Апла болзан, хуравра, икке, тватты, ултты цифрызем жиратпыр. Тватты мөшіш синтаксис тишкереве бешіғынна. Анлы сымақ майлажывен тип компонентне жирмалла. Асрадыдыр. Чываш чилгенче сымақ майлажывен тип компонентче яланақ пықынаганны хышындырайд. Бұл пір сымақлыда, темеше сымақлыда бұлма бұлдырайд. Иге бай хушинче пулушу сымақ үзем, пықынаган пай тыдымне кіреші. Ибір тишкереген жүсліх, хулара бурнаган куккан аслы ыбылы. Чималданах, сымақ майлажывенче сымақ сем бір-бірінбе еплерек шығыныне, стрелка зембе палырса дұғатпыр. Чи юлашки стрелки ұштан дұғайд, вол пықынаган компонент пулайд. Чи юлашки стрелки ұшта гайд, вол тип компонент пулайд. Тада шакнада азырғатпыр. Иге компонент хушинче, н камынлық падеж аффиксы бұр. Ебір білетпір, камынлық падежін аффиксы сымақ майлажыве тадылны бұрына гыдардайды. Апла болзан, ку хуравра, ебір пір иккеленмезірек, чеп компоненттесі аслы ывылы сымақсыне балардатпыр. Пилігімішіш орфография тишкереве бешіғынна. Экзаменті даган чүрі шырма біліне шетеліксір. Оның орфография тележінчен сымаға мүншін шаплашырныне денландырма білмелі. Пилігімішіше чырыс двас десен, шкула десен шак правила земшіне ойырмақ пызық темлік ойырмалла. Хубы сасысен хыдылығыбе шемшеліхне, вұрымлығыбе кіскеліхне, яныравлығыбе яныравзырлықне шырурабалардасе. Пірле, дефиспа, е уйырм жирасе, пайыр ятсене жирасе,
Вырыс чилгенчен, ежынны сымақсене жирасы. Ку ишре, пупле байызене, чырыс палыртне де пызык пілдерішлі. Хуравын піреміш вариантінче, хыдысы бага шемше десе палыртны. Шавынба ку вариант хураве чырыс мар. Иккемішпе вишіміш вариант сене чырыс онландарны. Чынақта, кугыр-магыр сымақ, можыр сымақ булать. Можыр сымақ сене вара, яланақ дефис па жирмалла. Чидатыға палы ядінчен уйрым жирмалла денеде, чырыс булать. Юрлаттым темеше ертіне вғытры глагола, үміт наклоненше глагол десе палыртныран, хуравын тваттымыш варианче. Йоныш, пилігіміш вариантра, шидадыға, союз дезе онландарына. Шавынба ку хурав, чырыс мар. Шапла вара, пилігіміш ішре, иккемішпе вишіміш хуравзем кына, чырыс. Ултымыш, шитшіміш, сақырмыш ішсем, пурде пір текст пажығынны. Вишіміш пайре сочиненезенче де, шак текстран илне аргумент сімбе узы күрмалла. Шавынба текста уйрымақ тимлі буламалла. Ултымыш іш текстін содержанине тишкері себе шығынны. Ачасен текста тимлі буламалла да, хура варианчесенчен текст содержанине хиршлеменнезіне шуйлаза илмелі. Йынышсем ытлара фактілі жінчен түргілменне бе булма булдарашы. Ытлара чухне пайыр ятсене, үш вұқыжыбе вырынне, ябала үш шутне чырыс кыдартманны бе шиғынны йынышсем тіл булашы. Хураври кашны предложение уйрымын буламалла да, она текстра жырамалла. Шапламайба, піреміш хурав чырыс пулныне білет бір. Илбек Мегулая, Алексей Петров филдоприне мар, Алексей Щеглов филдоприне жыраны жинжен ширать. Шавынба иккеміш вариант, чырыс мар. Автор Ленинград паденчи жабыжева мар, Сталинград паденчине азайлет. Шавынба вишіміш хуравда, йоныш. Текстра, Елікшее убаба мар, Арсланба данаштарына. Шавынба тваттымыш хуравда, чырыс мар. Пилігіміш хурав, чырыс, унды предложение бе, текст вишленет. Шапламайба, ултымыш ішре, чырыс тезе, піреміш, тада пилігіміш хуравзене кыдартмалла. Шитшіміш іш, текстра илемлік мелезене туба себе шығынны. Экзамен үшінче, чілгене илемле деген мезенчен эпитет, танлаштару, метафора, метаниме шыбатландару болма булдарад. Танлаштару десе, лайықақ білмен ябалана, еуның пір-бір баллыне, лайықрақ білеген тебір ябалаба, еуның баллы бе танлаштарса кыдартныне калашы. Танлаштарывын шагымбек грамматика мелезен булашы. Піреміші, пек, евер, еверлі, майлы, еші, манерлі, тада үтті сымақсым. Түсліхрен, Арысламбек, Мамықбек, Кашқырбек. Иккіміші, ятсымақ сен туғу падержінше формибе, танлаштару форминше палы яжын пірлежеве. Тұшманран войларақ шен. Пір-бір ябалана е пұлымасылназа оның хыне евірлі уйрымлықне е бағалықне кыдардаган ынландару сымақне эпитет деші сымақран. Хаяр хөл, күміл саза, сиве сымақ, тада тізімде. Цыцапықмалы экзаменда танлаштарулы предложениесін номерізіне кыдартмала болна. Унда ебер Арысламбек, Мамықбек түсліксем күратпыр. Шапламайба, вишіміш, пилігіміш хуравзем, чырыс булашы. Сақырмышыш лексика ба, антоним е синоним туба себе шығынны. Антонимсем десе хире-хирешле пілдерішлі сымақсыне галашы. Чыслықрен, воржа, мер, пурныш, вилім, туз, тұшман. Пірдан ешевық пілдерішлі расна сымақсыне бара, синонимсем деші. Чыслықрен, мер, тонышлық, патыр, герой, хаюлла, харзыр. Асрадытмалла, текстра синонима, ыйдуры сымақпа перформерыне жырамалла.
Сымахран ыйдура юлдаш сымах піреміш сыбатыра дырайт болсан, текстра піреміш сыбатыра дыраган сымаха жырамалла. Апла болсан сақырмыш ешін через хураве тузым. Иккіміш сақырмыш ешсен хуравезіне хурав бланкне күшарза жырман маныр. Кашне ешін хураве через номер бет тыны беті манныне тебір худ пықса дұғыр. Сирінімра тытса бұқмалы экзаменын через хуравезем. Экзамена қадірленме, Чуваш республикен вереню институтын сайдинже, республикан пірлеге экзамене баннарда пана материалба узугурма булать. Экзаменра оны жузунат бар.